Daj meni da bacam, ajde. Cipa se, ali nisi da će. Vidi da te spusti, to snimi. Dobro. Leži vam. Ovdje. Pusti. Evo ovako, našli smo jednu kuće. Našli smo jednu kuću ovdje, šetajući se. Međutim, budala ja mu bacio kamen i on u trku se zaletio i udario u drvo, ja ne mogu da verujem. Znači, on je tog, daj mi kamen. Ajde ti baci, brži. Imamo da uhvatiš to gdje je krv. Gledaj u drvo. Ovo ja opet ću u drvo da udarim. Evo ti. Kakav si ludak. Ne znamo čije, ali je kuće, znači ludo. Daj, donesi. Bravo, majstre. I šta si se? Moram bacim još jednu kamenu, daj. Sad si ovo ubalavio to. A gdje nam nađem drvo? Gdje ne ti nađem drvo? Ispred sebe gledaš. Sad, treba naći. Našao? Čiji si? Neću. Ali ti si lud, ti si udario u drvo, čovječe. Kuće, šta si već, pogledaj se. Vidi na što ličiš, lep si udario si u drvo. Gdje je? Bravo, hvala. Hvala ti. Gdje si pošao? Si zaboravio nešto? Dođi, brzo. Ne znamo čiji ovdje se nalazi u bloku, koji je ovo beše 45 na šetalištu. Pa si dresiran, ali da li si izgubio ili šta, uglavnom vlasnika nema, on je sam ovdje. Plašimo se da decu ne napada. Dođi, vidi, pogledaj. Ja, pazi se, nema šta. Bazi mu tamo gdje polje je. Da imam uslova, ja bi njega odveo kući ukoliko, dok se vlasnik ne pojavi, ali ja nažalost nemam tu mogućnost. Tako da. Vidi ovo, dođi, vidiš ovo. Aha, ja sam genijalan. Lepi, tamo. Pa šta ćeš ti da naći, ne bojiš? Desno, ne levo, desno skija svode, desna. Pa i ti si čorava. Ja sam našao. Evo. I vučijak. Bravo. Daj. Dobro, ajde izi. Ajde. Moje ludače, moje. Ovako, broj telefona 065 64 54 104.
Samo za detaljnije informacije. Popusti. Dobra, ajde pusti ti. Ajde, pusti ti. Ajde ti, nemoj ti da se cimneš zbog kolena. Stani tu. Sedi. Ništa ono, mršav. Pusti dole. Baci dole. Ma pusti, neće on će sam to durati. Daj meni da bacim.